What would you give? What would you give? What would you give in exchange for your soul? Oh, if today God should call it away, what will you give in exchange for your soul, brother? What will you give, sister? What will you give? What will you give in exchange for your soul? Or if today God should call it away, what will you give in exchange for your soul, brother? What will you give, sister? What will you give? What will you give in exchange for your soul? Oh, if today God should call it away, what would you give in exchange for your soul? Jesus, me. Akari wana wa mudimu ikadula more na ore. Mjungu yona leo katana kereke warapela mu. Amen. That thing I want to say, fellowship among us. But when there is something, failure, okanu sarapele mu marawali song. Amen. So kin tamu toka marango kamo. So whenever mudimu rale boha, and then the recorded before rivala army nimcheki secretary na. Mudimu arena wala mutoji wala mudimu rale fasi mudimu rale mata la kusiku surale boha. Marana warna kusiku baba katabaha mudimu mahain aburena. Kusi akatuna waleti kala rutarfuno kwa bana obolela. Kwa pani far kutla wala bala kwa ni chito ni karo kama kaka Kristo Yesu. Mudimu akar kutla utaka kwa ni kilo. Limi woye limi okulo limi wilenga limi mata la Kristo Yesu. Ukataka linkula amrena, ukataka mali yao, ukataka kama ya wakusha bukilo. Wesa tie fakate kusha bukilo ya ratela liko kobeta. Mudimu akar weka umanga kastamu wena mrena. Wali manto bukilo ndimo wena. Baba na baba mudimu akaba kibile magai kusha kaba itafa. Mudimu akaba tofwa baloti wala na mudimu akaba wala mrawa gai kushaka. Wena usumutarishi sese mo papa sa umutusha, sa umutisha papa kara na kwa utonele. Gara pele kushaka na pesa kwala na mudimu arena. Wala mudimu akadi kaka mukata uboncha bofelo. Mudimu akara kupela kero rekone muri filele wali murena. Kwa na uyi kapa para vele masoni di au sipela wena. Vele masoni mudimu aka au baba hawo. Amen. Kwa papa kono pale ndoka mukale ni tikile sa kobadiwa. Wale kula kama ya mudimu akale kulisha mara dikelo jana murena. Kwa jibu bibakhaho lokupula ya muthu murena watu waelo. Ade papa rekata kama ya hawo. Rekata kakelelo ya mudimu rekata kona kutulu. Ndio tena ilikuwa papa sala wale ukofa mata kama kadi ya ulo. Ya hata fasi kalimtole mata la Kristo Yesu. Bravo na mbona bya ukafa mudimu aka. Bese kama kale na papa ifile. Milaba kama papa ishito murena. Kama to ke alitara kama kare dichuba kali bitole mata la Kristo Yesu. Represents a mudimu aka je targara le mulawrina. To tena ilikuwa rudimela. Bitole mata la Kristo Yesu. Murena limtuana leboga. Amen. Amen. Real baba na mudimu. Le popular wali muri Bible litarena e le walu kila Revelation chapter 1. Kutulo ya pili or kutulo chapter 1. Then re balile mo chapter 1 lo tobala from verse 9 to fika verse 11. Then re selele mo kutulo chapter 4. Revelation 1 9 to 11. Amen.
yona le kwedike bala ka mokgao nna Johane ngwana bolena wa go ba le lena e tlaishwa re butswa re kgotelela re le ba Jesu Kriste ke be ke le setlhakatlhakeng se ba re rotisa katimo malato e le lentšu la Modimo e le go tlhatsela Jesu Kriste ke ile le moya ka letšatši la morena ka kwa ka ntshagoga ka lentšu le legolo le ikego ke la phalaphala le re ke nna a le o wa mathomo le wa mafelo tše o di bonago di ngwale pukung o di romele diphuthegong tša Asia phuthego ya Efeso le ya Semirina le ya Pergamo le ya Thyatira le ya Sarete le ya Philadelphia le ya Laodicea. Amen. Amen. We go bala gape le molongong la Putulo chapter 4 Revelation 4 from verse 1 to verse 3. Ka buša ka tlala ke pono ka bona mojako o bulwa legodimong wa bolela lentšu lela la pele le ke le bopilego legala bo ka palapala le re go tlogela fano ke go bontšhe tše di tlogo direga mehleng e tlago ka ya le moya ka napa ka bona sedulo sa bogoši se beilwe legodimong se na le e a dutšego go sona e a bego a dutše moo motho ge a mmona o be a phadima go ka talama e tšheo e nago le mollo sedulo sa gagwe se be se dukulogilwe ke molalatšadi wo ge motho a o bona a re ke talama e tala sedulo sa bogoši se be se dikanyeditšwe ke didulo tše 24 mo go tsona go dutše bagolo ba 24 ba ba bego ba apere diaparo tše ditšhweu ditlogong ba rwele dipapatlogo ya gauta. Amen. Re ya leboga bona ba Modimo a re tšee madulo. Amen. Modimo go tšwa dikgonofatša bona ba morena then a ke no busa gape ke re bana ba Modimo a re ikwele re le gae mo ngwageng wa morena then a re ne ntho nngwe ge se lona lentšu la Modimo le mo Baebeleng. Amen. So re tšwela pele ka lentšu la Modimo fa re sa tšwela pele ka thuto e la rena mo ya di-Sundays the Climax of Prophecy. Amen. Re tla mo part 85 re bolela ka behold an open door in heaven. Amen. Hallelujah. Bona mojako o butšwe legodimong. Amen. Amen. Mo re badileng gona mo le ka kwa Johane a re o re ka morago ga dilo tse ka buša ka tlelwa ke pono mo chapter 4 ya Revelation ka bona mojako o bulwa legodimong wa bolela lentšu lela la pele le ke le kwelego legala bo ka phalaphala le re go tlogela fano go bontšhe tše di tlogo direga mehleng e tlago. Amen. So jale re nyako tšea kgopolana letšatši from here bana ba Modimo re bolele ka se Modimo a se utulutšeng kudu ka baka la gore re batho ba ba lebaneng le mangwalo a le a tshwara bana ba Modimo and then gore o kgone go kopanela le dilo tša Modimo o tlhokega se ba se bitša gore ke kutullo revelation ntho engwe le engwe na le ka mokgwa o kopana le yona ka gona go na le dilo tše di tlhokang matlho a gago gore o di bone o dire contact dilo tšeo ka matlho o kgone go di appreciata o kgone go di lemoga o kgone go di thabela ge o bona ka matlho go na le dilo tše le gore o a thušega mo tšone then go na le dilo a di tlhoke matlho di tlhoka tsebe gore o kgone go di kwa then o tlo o kgone go kgolega go ba le dilo o ka di lebelela le o ka theeletša go sena kelelo o ka se di tshwana di tlhoka kelelo ya motho di tlhoka tlhalogano di tlhoka kwešišo ya motho gore o kgone go gola. Amen. Jale ge ntse o namelela jale dikwi tše di bereka mo tlhaloganyo e bereka mo ko sekolong go ka ba le mabeko a le gore a bereka botse o ka tla wa ja botse mo bophelong o ka tla go hwetše le gore le mebereko e le ke go favor ka re o tla bontse o rutegile go ya godimo but ge re namelelanyana go feta kgopolo ya motho go na le se se bitswa gore ke kutullo jale kutullo le yone ke maatla a mangwe jale maatla a kutullo a šoma mo dilong tša Modimo kore ge motho a nyaka go lebelela dilo ka mokgwa o Modimo a di bonang ka gona o di lebelela ka maatla a bitswa ke kutullo jale maatla a re a fa ke Modimo jale ka ge go bona ka matlho o go fa ke Modimo go kwa ka tsebe go fa ke Modimo dilo tšeo ka moka tsone ntho engwe le engwe ne le mo šomelang gona. Amen. Jale then re bala mo ka Johane o re balang ka ena ke mongwe wa badutši wa ba Jesu Kriste
la tse Jesu Kriste o bana le barutwana ba 12 ba ba molatelang. Then barutwana ba 12 o ba dira dilo tse dingwe tse le di be di no fela di batla ba iputsana ke motho wa mohuta mamo. Bale bana ba modimo Bible se re ikwisitse gore modimo o a re ikwisitsa re fokola go tla go kae and o re thoma gole gore self rena re ikwisitse service re dirile ntwengwe ya shoro ye le gore kana kwa re nya go dumela gore se re dile yona mara as long as re sa le mo modimo a dira ga tlhola motho a mmea ona go matomo service ne le ka mogo se re shaibitse bana ba modimo go ne le tshintse le gore motho wa di khone ge a le mo lefelo le la gagwe la mathomo mara sebe sa mo paledisa so sebe se re bofeletse ka ra nama a re gone go dira dilo go fetsa nama go lefa motlhala bana ba modimo banna ba ile ba tsamaya o na le banna ba barutwana ba Jesu Kriste ba ile ba tsamaya le Jesu e le motho ba ne ba tsamaya le ene le motho ba ya go rapela mo thabeng ga fitla mo thabeng a yo change aba se tsa thoma go tswa mello ka mo matlhong gore ka kgopolo ya motho a ba tsona evan phane motho ke eng na Bibele a tsama a fetoga le bubu ba mo lebeletse a thoma shine mo gotlhe a tswa gore Bibele mo tshwana gore e le motho wa tlwaelo mara a ba biditsa go tswa ka go bontsha gore motho ke ntwe lwa ba ile ba fika mola ba tshoga ba gore ka mo a ke nne ba twa tso sepela le ene ba le jara ke monna la motsiba ro ja le ene mara a dira ntwengwe le mo gopolong tsa bona gore ba spisho mara re bone and ntwela ya ba tlogela le leemo le lengwe ka mara dipelo tsa bona gore botsebotse monno ba re ke Jesu ke motho ba ke kare a se kanegele ntwe bana ba mo ke ra wena o kone ro tsamaya le ngwanenu le ya mo le yang a le fita mongwe a yo fetoga o mo tseba le kwa dulang o tseba le bo mmaga jwale ka ge banna ba le bana ba tseba mmago Jesu ba tseba le bana ba habo ba tseba le kwa dulang ba fela ba ija le ene mara a dira ntongwa ye le kile ya ba le mosa mo go na le ntongwa mo le tsara bana ba mo so go na le dilo tse ditselo di tsaletse mo rena mo a re go no di tsara because service di dirile ntwe tseo mara ka tshwana go botse a re so jwale le ntshwarele le ka re bole a bolele jwale ka motho mara ke bolela jwale ka mokreste ke ka re bolele di ka fitla bogasi o lo silene o ba re ga ba botsa di nnete a ba re le ntshwarele ke ka boshidunyana ene ka mo go rapela modimo ka mo go ba re ke tsela ya bogasi ke ka mo go rapelang ka gore bana ba modimo motho ga feleletse wa o tlhola ke modimo a so ka mo gore le ka ona a re so ka tshwanelo le ka setlo a ra seno o ba so no Jesu o ba itla a sepela mo dimama metsi ntho o ba e bitsa gore ke motlholo mara e be se motlholo e be le motho a direlo tsa motho Bibele re o ya ba motho a felelele gore ka mogolo o bontwe go se ntwe Jesu a e dira yeno a e qualify o dira ke motho mara ka baka la se re fukuditse so much re la ka ntwe ngo le ngo mo le re na le matla mo rena ge re ya ka letšola modimo re na le matla a go timela wa e tshwara ntwe e tlo dirang ka rapture a se ka baka la re le motlholo by right re ka mokgwa o gore re na le right ya go diposha mo re leng gone gore ke di-powers tse modimo a re fileng tsona jwale ka batho dilo tseo di timetse o ko ba bolela ka birthright go bolela ka lifeline di timetse jwale mmere ko bona batho ba itla serviceng gore ke mokgwa o mongwe wa modimo wa go tla motho botse so a mmonje re motho ape wena o so ka tshwanelo motho a so motho o feta ka mogo wena o sa no puisha dilo ka tlhaloganyo mara o le matla a mangwe a se matla a machine a se strange powers these are the right powers gore Bibele modimo la ga re dira ka tshwantsho sa hae jwale mpotse re lotso ka mogo o dirang ka ona le ka mogo o tletsegang o tshwana le modimo e tla ko kae le a bona bana ba modimo so a o tshwane le modimo o le o tshwana le batswadi ba leloko bele gore a rona le ntho engwe yona eo le a e swara bele ke nyako re bole ka behold
an open door in heaven. Gona le se modimo a se bula ora re phela mo gona le dilo tse di tswaleletseng ko ntle go ba rena re tswaleletse ka ntle ga something se le gore re mo re tla ishega mo mara gona le lefelwana tsoko le ge o ka o bula ge re ka tsena ka mo re ka saba so and seng gore tla be re dile ntlo engwe ya go spoiler no tla be re boetse ko lefelong la motho ka re go kwa dilo tse modimo na di botsa motho ko bodi ya genese bana ba modimo ara adamare go file maatla o busa dilo ka moka so tle go wa busa dilo di ga bang go e busa adama o ba le ba le leng go ba sentse a dire jwang ntshela o ba sentse iseng a di rakelelo wa tseba go te ba re o rakele ke dikgomo ba re wa di laola adama o ba bolela le tsona o ne jwale o ba le mo matleng a mangwe a ile re ga a le mo dilo tseo di a kgona mara jwale ka bala sebe se theositse motho sa mo tlisa mo leemo la fatshe bebele re awa jwale ge a se no wa a fitlha mo leemo le a le tsebang ke le jwale lentswe la modimo le le ka go tšea motho wa rena le mobusetša bona o swantse o tloge mo leemong le o boele ko leemong le leng jwale efangedi e ka moka o bona batho ba le ka o dira le marapedi so ba bangwe ba tsona borapedi ke ba o dirang ba bangwe ba ela koreke go betha matsogo le go opelela ko dimo bangwe ba go rera gore ba kgone go kwagala gore ba bala mara dilo tseo ka moka tsona a di produce selo ntho e producang ke maatla a leng ka mara lentswe ge lentswe la modimo le tla ka mokgo modimo a lebile ge le tla le tliša maatla ga re polo se gore ga bolela o re batho ba bantši ba nyatša sefapano fela mo rena re kgwetša e le maatla a modimo kore go na le a god power jale god power a se go yo botlega ke re bolela ka god power re bolela ka everything ye modimo le yone bebele re ka mara the gospel go na le the God's power unto salvation. Amen. Let's work. Well, ka mara e fang modimo o phutetse selo sela sa o re latlhela go mathomo o se phutetse ka se se bitswa ke the gospel gore se tle mo re well ba bangwe a ba kwe se gospel e leng sona ba no topa mantswa ba tlogela se e leng gospel o lo se o re batho ba na le le bopola borapedi a ba dumele matla because there's a power. Amen. Jwale power ya borapedi a se go tla servicing no gona batho ba bantši ba attenda dilo ba di attenda ba di attenda religious le gore ba di attenda ba sa thiše go ka re society ba tlo tima everything ba go society wa tswa ba e dira ka o felelela that thing ba ke matla o dira that thing ke matla a selo se mara bana ba modimo ge o e tla ka motho ka efangedi matla efangedi a se go notla kerekeng ke matla a modimo so go tsone gore ge motho a ya mo efangedi a se go ba motho wa go loka because le batho ba society ba lokile ba dira dilo tša ona tša society ka go botea go ne le more than that la tsara bana ba modimo mara re ke boenyana ke tlekeno re tlhalosetsa ba rena ka re ba le mangwalo mo re sonje re bona nna ntwe ya efangedi ke bana ba modimo efangedi e sonje e re change e se go le re fetola re se ka ra ba radia go ne le batho ba bangwe ge ba sa ba radia na bile ba dula fase efangedi e tlo bušitša motho ko mathomo e seng e go latlhisa boradia e go bušitša ko motho a sonje a be gona and ko motho a ba le gona e be se go dio ba motho wa go loka wa tseba a tlhatlhonye selo he had powers o ba fela teng bebele ka mantši ba modimo a fela etla ba bolela modimo le motho ba bolela ke mohuta o re leng wona ko morago mara ni le batho ba o rapela gore o tlo o fitlhe mo ba botsa gore modimo wa bolela le ka sekwane sa mathomo ba nonagana re wa ke naganela ba etša re bo bala lengwalo la gore wa kwa le go thatša napile wa re modimo o boletse le nna ba etse adamo o bo se ne ntho a e balang gore modimo a bolele le ena so go na le mokgwa wa modimo wa o tla mo mothong la etshwara alright mara re ke boele ko morago jwale monno re hwetša a brother morapedi jwale ka rena ba re ke Johane e be le o mongwe wa barutiwa ba ba rata ke Jesu Kriste kudu jwale ge a tsamaya mo phelong go a fitlha mo e le gore o a tshwarwa ka baka la efangedi nna o mpotse gore na efangedi
batho ba ka no le ya gore batho ba bolela dilo tsa mofuta mang go parlamente ba lwa ba botsana mantswa boima a gone wa tshwarwa ka mantswa la botlhokotlhoko la ba botsana a gone wa tshwarwa mara wena botsa batho re bona wa bona ka mogolo ka ona a wa tshwanela go ba sona wa ka ditokelo tsa lentswe la modimo go na le melao ye mengwe ye go latlhegetseng matlao ga a ka tsana ka mara hao o ka no timelela jalo o botsa motho ntseng broro ka timelela e ba ntse o ka no moya fana ape rapta king na ka re tla le re bolediša ka mogomo ape rapta go saba go mara a o thoma ka o saba gona nene wa sa go sa le gona wa ya kae Bibele Enoch o ile a tsamaya le modimo a khwetwa a seo jale o ka no re o tsamaya mo le baleng morago ba khwetsa o seo o dirileng go na le ntwe o e dirileng jale be re nagana re mmelo ke sekgonkgothela o tiila mmelo is nothing ka molao wo o leng ka mo gare ga rena ge re sokologa mmelo o tšhentšha ke rena beng re le mo ra fetoga lebopo le ra se saba gona so ra yo appeara ko pele a modimo e seng lefase la semoya e seng la tlhago ko re kgona go tswa ka mo dimensioneng ra se šadiše mme lefase ra o tšea ra o fetola ra o moyafatša jale dilo tšeo ka moka tsona bana ba modimo ke maatla a modimo a file motho le ko mathomong alright agi estaraganyana gore ba bang se ka lešia ka re ba bang thoma o tšwara jale bona ke a go botsane ke re o kwa dilo tše dingwe ma motho a ona re kwae ke ntloša bibele dilo tše la e swara bana ba modimo jale john ya ba re ba le kutulelo ke mokgwa wa modimo wa go bolela le motho e le gore o wetse ko sebeng jale motho ga o wetse ko sebeng le tlhaloganya a e sa le mo leemong la go kgona go dumela lo tše seng ya di dumele go tshwana le leemo le re bile le lona mo lefase la borena la South Africa go na le mmušo wo o bitswa ke mmušo wa kgatelelo apartheid batho ba ile ba phela ka fase ga mmušo wa apartheid le batho ba phelang go yola a ba tshwana motho wa phetseng ka fase ga mmušo wa apartheid o na le kgotlelela lo tse dintšhi tša go se kgotlelelela makgwa ba mmotsa dilo tša go se rutwa batho ba mo direlo tša go se dirwa batho ba mogoga ka ditsebe ba mmotsa ditše ka ba mo tshwara le ka mare a ka se ka ba bolela selo because o bofile ke molao o mongwe wa kgale wa mmotsa re ge o ka ba araba so ge o ka araba so ene le lekgole mmona re ge ke bolele ene wa tšhomo so le no mmotsa ene a ka se dire selo latla o mongwe wa bana ba ba college ba o bjomye mola lekgowa le mmotse ke tla etsona ile ka fitlha mo post office ka hwetša mme o mongwe ba latlhile ke sesenyana so o latlhile ski sa poso ya hae a ke go na le diposo nna mola go na le no kry-a your post a box mola ya so sesio o na le box mola posong jwale ski seo se timetse jwale o se reporting jwale ke kgwedi ya bobedi jwale mangwalo a tsena wa tseba di-account dilo di eme mangwalo a ka kwa a ra bona sekiwe nna ke mola ke tlo dira mosadi le go a re bona gape nna o ka se tlo mpotsa mosadi le se dira mo tsa re o tlo tlamo ke a go botsa o tlo tlamo mosadi le ka sentala ke a go botsa o tlo tlamo ke ntho e ke go file yona 2 months ago o le a re no di ke a re bona ke mathata a feme ya lena nna ke nna customers ko ba ba ntlhaso le ke tša go gore nna le dirang ka mo gara ke tseo tsa monya ka batho ba uwe o ba botse ke gale ke le mo ke le emetse mosadi le o ile a ra ke di sešola mo ja re wa raloka o tlo batla mosadi o le a batswa ka mola mara ba bangwe ge ke be ba fitlha mola mosadi a lekgowa ba botsa rawa batho ba dikhia ba go ba tlo re ba nape le mpolele tlogone ntshwanyana ke dieo ba rawa ema e tla kgwedi o batlo yo tsamaya mare se sesiola a botsa mosadi le a re o tlo tima computer eo a le ka mo go na le counter leadership a botsa mosadi wena o tlo tloa mo will come here o tlo dira ntoko botsa yona mo mosadi le a re hey it's not my job a re le nna it's not my job ka le patela tla go dira lo tse
ya ka go are ke ba phone hele no are ba wa rona ba nyaka o se cell number tsa bona ba ne sel ba phone hele ke le mo o mpotse kore o tseba power ya voice ya hae wa tseba re mothola ke tlo mmotsa ntwana ka se dire ke tlo mmotsa o tla emelela man o tla lukisha dilo wa tswara jwale le motho wa leng ka marasing o le lutse dintshi go di tsa di gotlelela tja di ka se lukishe mara o tla re motho wa modimo o na o tseba lo ke dingwe wa tseba re voice ya hae le kana le ena a di gopelle di ka nganga bala o ya mamola a di tlhalosetsa ge di ya ka madi botsa re tseba a ka sono kwa ka wena ke mo re go botse la tsara ntse bana ba modimo jwale re go tsa monna o mongwe wa barutwana ba Jesu Kriste o le ena a ile a kgethiwa ebe mokhuta o wa batho ba o botswa sephiri sa motho ke eng a feleletse now a ke bolele ka service ya go kae wa bona ntwe ngwe e gakantshang batho le gona mo molaetseng gore a ba lebelele the core ya se mo profeta se tletseng re lebeletse go o belonga go grouping e feng those things ke tswa di timetsang batho di dira barapedi ba bangwe ba weak because ga ba fetsa go associate le a place ba jaro ba feditse a bana matla bana selo Satan o dira tsa ratang ka bona a ba tsole re ba tseetse di mara once le ntsola modimo le ka rutwa the right way motho a tlhamishwa ka matla a tsebo leemo o bolela le lona ne o filo matla dilo tse di ukwe o file matla ntwe o e botse ge sa o tshwana le wena ka mogagago ge ngwana o bolela le yena batho ba bangwe ba bolela le ngwana wa hao ba a tsamaya mole o kry-a kurulule jwale ge ba bolela yena le kurologa o kry-a ba tshuwa so e seng wena unless o se motswadi wa nnete ge o bolela le ngwana gore e tlankene o mmitsa are a thoma kore gore yewe kurunga ya meikurologo ka moka wa motshwara ka koarwa boy get itlamo a re ke re mama wa re bona lo tsa di botlhokwa ne go biditse ka ba a kene go tlo le tsela o monya kana le go ba re ka di truck kwa bere ka ngwa di kuka ya mitsa o montsha ka ra le nganga le kukulela o motsa re tlamo a toya mama wa motsa re bona wa tseba ke bo mama ngwa o tswa sa le ziya a tlo ntela motlholo ke sa tshwara mo today go tseba sa lo monyane kudu ene ebile a go ntlo pedi ke go tseba wa nyo le bolela so a o tsebe le kae go kgona mo fa gore a gona ke kwetsa le rwana ape mo le ke tshosha ba maro wena ke motho wa tseba o mpona elela go mpona right through go bona out that way jale le leemo le lengwe la lefase la ka keno morapedi o kwa bolela ka Christianity le jega ke that power ya o tlo botsa motho go wena eng go tloga ba tshwara jole mara a re tshwara jole Johane Bibele e re o bale jale ke bolela ka motho wa o tshwana le nna le wena Jesu Kriste go go yo bala re o ba tsere ko kae o ba go itse ba tshedi tlhapi a le brua ga James e re Jesu ra tsamaya go le mo akhwetsa bara ba bedi ba Sepedi jaaka o le Johane a ba bitsa re tateleng ke batho ba letšatši le letšatši ebile ba sa dire mebereko e megolo wa tsa hela ya bo tax collector ape tax collector e ra re botse ba metse dipalopalo gore economist tša nako yeo then ba e le genga ditlhapi kwa le ka mokgwa wa bophelo o ba se a go dimo mo le a ka computer le banna ba na gore ba ka se kgone go emelana le banna ba molao le ba priest le ba mangwalo gore go paletse go ba mo priest o paletse go ba motho wa mangwalo o paletse dilo tseo ka moka tseo ka go di bona di digolo sa ga yo ba o tšha tlhapi mara a ka le mo Jesu no ba bitsa reng tatele a ba fa lentso leo la dula ka mo ara bona la ba shoma ge le ba shoma jwale re mokgwetsa mo a shumile ke lentso le wa bona ga shumile ke lentso le bale Bibele o bolela mo o re ke le re tshwara re bolela ka motho wa o no tshwana le ka mogwano re le ka gona ka mogore kwele lentso la modimo re tsamaya mo be re tsamaya gona ka tsela ya bophelo o kwele lentso mara bona re le modirile mohuta mang wa motho bona le modirile species sa mohuta mang e ka busha ka tala ke pono ka bona mojako o bula le godimo jale mpotso na ke motho wa mohuta mang ke a re bolele ka motho a pelo tse di bolela ke motho wa o tshwana le nna le wena motho wa ka yo re ka bona ka le godimo motho o na le ntwengwe jale a isa le motho wa tlwaelo
ka re wena a nywale o di bonana diwai tse o di bone ka moka jwale monnasho a re ke bone diwai go feta ko mafelelong o re ke bone le godimo e seng ke bone marung ke bone le monyako a ba o bona monyako wa bula go jwale ke eng e leng ka ra monna wa o tswala ke mosadi ye ka dira a be le pono ka re e ra re monno e ya re bontšha motho ke motho mara ya re bontšha motho botsebotse o na le di-capabilities motho o na le bokgoni bo bongwe bo ditwe ka mo gare gare bebile a re ke ka yo bona le godimo go bulega o re mojako o bulwa le godimong wa bolela lentswe le la pele le ke le kwile go le gala go ka phalafala le re rutogela fano ke go bontšhe ke ditlo go direga metleng e tlago kaya le moya ka napa ka bona sedulo sa bogoši se beilwe le godimong se na le e a ditšego go sona monna o re ga fetša go kwa bone le godimo go buleile a ke bolele ka story ya ke bolela ka motho wa o rapela motho wa message ka age ya mathomo le na le mo age ya bosupa message ya ke go na le batho ba message wa age ya mathomo o le o ba a le ko setlhakatlhakeng sa patimo bebele a kwa lentšu le lengwe le bolela and a se lentšu la motho a re a bona ko le godimo monyako o bulela ga bona monyako o bulela a kwa lentšu le rutogela keno a rutogela a be ke bolela ka motho o ile a ya ko le godimo e seng a tlhokagetse motho wa o tshwana le nna le wena o ile a ya ko le godimo jwale e re ke lebisitse ena ko mathomong ke nyako le kwiše gore go diregile kore ke nyako le kwiše bokgoni bo gape ke bolela ka motho o mongwe ke ra o kwiše o na ka mogare ga ka le wena go na le eng e se ke yo ba o yo tla mo no go na le greater things here at stake and batho ba duletse go no re ke rapela le go mang wa o dira jwang le tšwa dirile le selo we've got greater things here ka o phuleletse go na le mafelo a seng a tlhago a ile gore re na le di-rights tsa o tsena mo ona but problem kore batho ba sa kaka ditlanelo tsa mo lefatsheng tse le gore ebile ba di-moving mara people like us ba o tswala jwale ka rena ba ile rona ba tsoga ba tshwara tlhapi ge le go bone le dibese o ba namela bese tša nako eo ge o bone le skepe mara monno a bona ka le godimong jwang this is a man a se motho gane ana mana papana bana ba o na le bone o kgonna jwang le tša di kgona easy because ka mo gare ga motho o mongwe go na le a capability that's why go na le bokgoni bo tsoša ke lentšu la modimo that's why bona re bolela the gospel ge re bolela jale mpotse rena ge motho jale ge motho a le mo a nyaka go rapele jore a rapele jale re bereka le creature ya mohuta mamo because I mean service ke mo batho ne sentse ba ba kitimela go ya gona ge no go na le a fountain e dutse mo la ba re ye o fiwa matla a o dira le ke se di sa dileng ke motho wa tlwaelo ke mang a sentse a eme ko morago a bone batho ba gra la kalela le kungwa re mara kwa a ditsena ira a go no bona selo se se le mola pele because ge o tsena ka ra le emo le la mola le emo le ya o fetola jale go ya mo ngwa la Revelation chapter 1 brothers with ngile tshwana yona gape re thome ka verse 9 re fite ka verse 11 na Joane wana bolena ba o ba le lena re tlaishwa re bušwa go kgotlelela re le ba Jesu Kriste ke be ke le sekakatlakeng se ba re go ke sa patimo molato e le lentšu la modimo e le go tlatsela Jesu Kriste ke ile le moya ka letšatši la morena ka kwa ka nthago wa ka lentšu le legolo ye ke go ke la palafala le re ke nna a le o wa mathomo le mafelo tše o di bonago di ngwale pukung o di romele diphuthegong tša Asia phuthego ya Efeso le ya Semirina le ya Pergamo le ya Tiatira le ya Serete le ya Philadelphia le ya Laodicea. Amen. All right. Bana ba modimo kere le zanye le go itse gore go sone ba o le something ka lentšu la modimo se se dira monna a be a yo tshwarwa. Amen. Batho ba bojana mantšwa a boimaima go parlamenteng ba be ba roge motho go se ka ba le wa mo tshwarang mara wena o tle o rere efangedi ya o phela o tshwara government e tšhabae
apa se re bole ka mkhole government e reng e tshaba gore criminal ya gore bosenyi ba re motho a tlhapaole motho a mmolele ka mkhwa ratang ka ona a monyate a monyenyefatse ka moara batho a ska tshwarwa mara wo mongwe a bolele lentswe la modimo a tshwarwe go se go ba bolele lentswe government e tshaba ye le motho a tsena kereka a tsebe mara government ya tsebe motho a ka paka tswela pele ka ntwe le ba priester ge motho a ba rata ka leina la Jesu ba mo phara gore o kwa hale Amen. ba mmetha ro kwa hale o ba mmethela o re mo rata ka lebitsole because ba tseba ntwe a ile ba polelo ina le power ye ngwe ile re e kgatlhano le mmuso wa tseba ge batho ba ka ba tshwara taba monno matla rena gona ile le zonye le bona ka mogo ena se fele le mole e fitla le mo go ne le matla mangwe a ka mara efangedi a ka o di madilo ka moka ke eng ntwe e be dira re Herode ga e kwa go le kgosi e be le go a be le bothata khane a ke le gona le magoshi a mangwe fela ya tsena le bona o fela ya kwala ba bona mara ya o di re a ba yo tsana gore a yo tlala le ka wa tseba mollo ka mohare a lwela lesia gore a ba yo ntsha masholana tsa molo bola masia e be le eng ka mara lesia e dira monna wa khale wo le motho mo le go itofalla o itofaletse o sonje a shiele ba bang a yo ga kala ka mogho mokakaka bana ma modimo go le le tse di kgolo tsa go feta tsa tlhago o sonje di sentwe go le le tse di kgolo tsa go feta tsa tlhago message efangedi a se ya o tla grekeng ya go no dira batho ba o loka bana ba modimo da greater things here tlholego ye rena re mo tlholego re wetse mo leemong le la tlholego mo fase go na le leemo la tlholego ko godimo le no modimo le ka o tlisha motho mo lona ene go na le tlholego ye nngwe a enya ke taba because ge le ka bala tseba taba le tlo cause problem dilo tse dintsi mo ke tsa rena ka tshwanelo alright mara a ke thome ke bolela ka Johane ke nyaka le bone that's why ke re go na le ntho engwe e bulegang monyako o bulegang go le godimo right go so Johane o ba le go tlhakatlhake sa Patmos mo tlhago jwa ke wena o le mo Soshanguve today are ke le mo tlhakatlhake sa Patmos ke ile le moya ka ya go letšatšing la morena ke ne le ntwe ka bo yona e le tse o sonne go se re go diragala mo bona ge re ka re bolela ka letšatši la morena re a le ka o tlhalosa dilo ge ka ngwala mothalo ra re mo ke mo buke ya Genesis ke Eden ke mo modimo na dira Adam le Eva ake ge re lebella ka nako ka bophelo re go tsela go thoma mo Adam a bile gona go fitla ko go na le metsifula ge go ya manno wa mo e be le mengwaga e 2000 go re ikwe go tloga mo Noa a ba le gona mo go tsama ka mengwaga go fitla mo Jesu a ba le gona e be ile another 2000 Jesu Christ o re bolela ka ena a ile ba monno mongwe se ga exist wa tseba dilo tša di cartoon no le motho ile ba ka mogwano ba selana le bale jere le balela go thoma mo go fitla mo bale Jesu Christ wa ka di profeta go le mo a tlo buang gona amen le tšatši le Jesu a buang ka lona kisipiri a o tsebe gore o boane a se re fiteng go tshola le ba a se ba tsebe gore go tlo ba le morwalo mo mara a re ditše gore ke mo the day of the Lord right rena mo 2017 re sa le ba dilo di sa dira ga ke mogwa wa tlwaelo jwale ge Jesu Christ o tsamaya le bo ba mo latela mo ka AD 33 a ba bi then ka AD 95 go fitla ka AD 97 monno John ke ga tshweo ke le fa history le gona go bona dilo tse ke tsa go kae ka moara nako ka re mo nako le wena o na le birthday ka between AD 95 le AD 97 ke mengwaga e John na le ko trongo a ba mo latlhetse ko tlhakatlhakeng sa Patmos e le motho ba mo tshwaretse go rera efangedi o ka se rera efangedi o tlo bula matlo a batho ba ke tseba gore a se bona diphedi tša lefatshe wena re o tshwara ntho ya ga se yona ntlo ruta batho ba ka fetoga re o tshwara
ka re o tla tlatsa batho matla a mangwe a le gore ba tlo le mmuso ka sa ba gona. Jwale John o re a le mo a aparela ke moya wa Modimo. Ke moya wa Modimo seno mo aparela wa mo tsia wa mo isa go letšatši la morena wa mo dira fast forward. Isa le ka AD 95 re ke le feng motho mo le gona go ba le date. Actually the day of the Lord gave him ke 2017. Mara mola isa le AD 95. Moya wa Modimo wa tsena ka moara monna wa mokuka wa mo fast forward wa mo latlhela go pele in time. Mara mengwa ga isa le mo John a ishiwa go pele a be go mo letšatši la morena. Yeah. That's right. That's what I'm doing. Amen. You are like, all right, you are we deliver. Up and do it, God king. Kilo of Anamut, Ellis, 1920. After I got cooked the 2000. Up in Iwalakarasio, I get we live on Garasita. Kimotion Vision, Johnny, could Johnny Kamara. Wakujo. On a little hold about as a man. I believe more fast like a king. I told him one up today. I got a future. I want a future where I do the move. That's what I'm doing. Keep power man. Keep power man. Yamu to out like a massage. Yamuchia. Yamusha go mo re se ba bona Africa mo a bona lucha go aba tieleta aba ngwala ka tsona a bua atamo back in time. Come on, no go share go sa felele na go di fapana go gae. Amen. Asuru ka baka la mengwa ga se tshi fita a iwo. Ya ke tla bolela le tshedimo. Le go ntse re bolela mo. Ka tsile ba re ke bo ga swiki ka mo go rapelang ka ona. Yeah. Amen. Mara ke tlenyana o tshieletse ka re bala lengwalo mola. Kenya go o bona motho. John o dirile ntse la ile motho. Ile motho monna o na tse dikhapi kwa tse dingwe a fela sa tshware khapi gwa dira gore ge a tsena ke moya wa Modimo bebele ke ile le moya wa Modimo ka mara motho ka mo go na le bokgoni bo bongwe a bo shome bo lighta ke moya wa Modimo ge moya wa Modimo tsena John a ba superman ke bolela ka mogoro le busisi a ba e super being a sa controller ke nako ya re ile AD 95 fast forward isn't Allah running? He was taken to that day. After I mamona go, ke ga tlogetse mmele wa ka kwa a utlogetse go AD 95. Go Patmos. I mo go AD 2017. A lebeletse so go morago. Ke into it. This is supernatural. It is like a motho. Ra le shini lukishi, it is like a motho. Let's go like mo John fela re batho. John was a man, he was a fisherman, he was a disciple, but the Spirit of God, come around. John it was not unhuman. I didn't tell you. That's why I really. It's a natural thing. It's an original thing. Moto can fast forward, moto can back. God, I can't do anything. But today, because of the Muslim, bona rujwa. Rishina ke mengwa. Every time le ngwa ga ra celebrate, o ka re le ntwe mo feta. Bona monna ba tshela mengwa ga tshela 2000 years forward. Ere a le mo letšatši la morena le Bibele a gona motho wa le tseba. Gore morwa o tlotlaneng a ishua mo. Bo ba re batho ba tsebe. Ka eme mo. La tshwara. Ka mo gare ga motho ka mo ara gona le a power that must go to work. Amen. Those things are not working. Those things are very earthly. Oh, now in that line, I want to say, I'm telling you. These things were for our example. That's why Jesus Christ said, little Elia was a man, just like us, subject to humanly passion. But what that meant, at an level in you, are you vitamola, Topapula, Joshua, Lilo Cheli Vitamitol, Asimitol, Kimutolo. That's why Kimutolo was a dumili, but once Otoma the Spirit of God. That is why little the importance of the Holy Ghost. Yeah. That's why I can go with Holy Ghost. That man hasn't tried. Holy Ghost is wrong.
each ya motho e mo dira a different species, e mo dira a new thing. Kore mola re tseba a bofeletse mo a go nne go tseba re go sasa go tlae ge moya wa modimo tsena ka mara monna go na le dilo tse di tswaletseng di valve tse di ka mara motho. Those things are opened. He travels in time. A tloga mo a ya ko pele a ya ko letšatši la morena a le ko letšatši la morena a thoma go kwa dilo a retologa in the spirit. Mmele wa gagwe o le ko 1895 yena a le mo letšatši la morena a lebelela morago. Ga lebelela ko morago a bone dikereke ka moka jalo a se tšhidibago a bone le go fitla ka ye re le mo go yone. So if nka ra wena gore ko o tšhošanyana motlho mongwe goba ko o tlisitsona ga botsana o ka reng ge nka ra wena ka re Revelation chapter 1 mo re fetša go bala gona John o ile a re ga le ka ngwaga ola a išiwa a ema mo ga lebelela fase a bona yona ntho e re ka ra yone the setup e re ka yona a ba bona molaetse o tlo o kwang a lebelela morago a bona bo Columbus ba bona ka mo ba setse ba belego. This thing as a toro le se di bushekole go le ka bokgoni the abilities, but those things di a bulega go ne le that's why ke go ne le ntwe e tswaletswe ge le kwa ke bulega an open door in heaven. He go le ntwe ke re tswaletse ka ntle ga tsolo gore a rena access ya tsona mara moya wa modimo ge o tsena ka mo ararena o re bulela re tsebe what other things are possible to us. Amen. Yale ye wa se a kereke ye a se a church member ye ka roba maoto a mabedi twi. This thing is very supernatural ge le go kgona go kwa re bolela kae. All right, the same John will all right I give the first encounter ya Revelation chapter 1 John will kukiwa a fuwa bokgoni ba go travela back in time. All right, a ke le butse ge mo profeta a bolela a re o bona kgarebe ima a re ke kwele ba a re ka bona kgarebe ima ke ntho ke motho wa o tshwana le nna le wena go re ka mara hae ka re nthola modimo a e bona fitla mo jalo e bone ke motho e le yena motho mara moya wa modimo o tsena ka mara o bula bokgoni bo boitseng a ye fast forward ko nako a fitla lebelele a re bona kgarebe e tlo ima bona nguruma Elia mo profeta wa. These were ordinary people like us. Ho ka ba nyaka ba tsotse ke bo mang ba ne le relative ba ne le everything just like us. Mara rena today go se re ka ra power ye mo bebele dilo di tlo dira maximum finish mo re le ka lo tsa se re selo re le ka batho wa SBC ba batho ba ba re khurisha mo fase mo wa tsaba yo ba wa tsaba gore ba re bile ka ra dust mo le we don't even belong there. More like the powers that we have. You know, whole limit. That's why the liquidation why FND able to buy twarelwa. I'll sorry much was not offense because more government things on offense. Car we go with about well. I guess we'll go guide and go about the extraterrestrials. Go on. All right. I get Kisha Capole na yasi wale John. Over itjare ke na motho ngwana mama ngwana Sepedi ke ka mo go ba ke tseba ka ona mara a tla ke tlaba ga tsena ke moya modimo ke re lo tse le Sepedi a ka se di dire hey o ke itse more than 2000 years to come o ya kwa like a thought for fast forward in time o ya makwa o lebella go morago o bona bareri ba dina go ka moka o kwa le melaetsa o phutego ya gore gore o ngwalele motseta wa gore o ba lebeletse motseta wa gore and a se tshibabela go batho ba yet he did it o ba bone jwang is because inside of every human being this is what we are ke ntwe Adama na le yona ge re wa mo sebeng ra yo ba batho ba tsana kereke ba tseba message wa go di why that's what amen. So as a little to sit there. He modimo ka mpotsa ke le go rapela di wa go ba ke go ba le power ya go ya forward and backwards ke a le tloela that's why because one of the greater things here. Amen. Ke comparison if you had a chance ya gore o kgethe between being supernatural le go tlo rapela mo batho ba ona ba tsa ba le ditele ba right ya e tloela ntweo. Listen to the move into that space. Amen. Where a door is opened for me to operate
as a supernatural being. In the likeness and the image of God. What attend the service every day is not the likeness of God. God has got a life. That's why it was not unhuman. I just 2 steps in That was the revelation of a man. That is what a man is. Amen. But they are in another class. But in that man in the Gadira decided to come a little mutucha as far as department they are sound in the Bala. The Jody leader, the Pida, the Opel, the Wiva Mato, the Haruta Goriona, and the happy as a Pelapin. The Bala. I want to do it for one more. Amen. That's what I want to do. Hey, but the Gabriel, in one of the one child, I began to tip out. Here so. I don't know what's so. What are Uri? Here so. I don't know what's so. Refita Gamuho. Amen. Well, go to him. He also knows how to be ye transformed by the renewal of your mind. Your thinking must change. Yes. Also, you change because in transformed into this other being. It's your thinking. And get that doubt out of the way. Go push that thing out of the way. This power, it comes and dwells in you. All right. Lama tomo. Well, we don't want to see Sepedi saying, a brother. I bet John is my brother. Right? Lama tomo muno kore lianata bono rapid wale jigidirang aisa le jaunu to rakabatu. Kura fast forward kamara nako. Abagware no limtwengo kamari ya ofeta nama ke gona o tlola nama e ka go pele go lebelela nako ka baka bona le nama jwa ka mo profita wa nako o ba gona go tswa a go first heaven ara a le go go dumo wa lebella mo fasa bona nama jojo breno mo patla a bolele le ba kgetwa go go dumo. That thing we did as a man, not because he was a prophet. No, the prophet no, he was a man. Understand that part. We did as a man. And the guy did as a man, that capability. Amen. Mara in checking that thing. There's something must open. The Lord behold an open door in heaven. But do fit moyo. Gilega we a le khona go e bona. Jwale re Jonah a travel in time a go dilo a melo a state. He travels forward in time, go lebella backward, a le go future, a lebella past. Go ba lebella present ya valley. All right. Asibale a lebella jama fecha a boela mrago, a boela ka maramelo wa go Patmos. A sepela ya boro u buditse dilo. Tshedi tlogotla. Bibele re ge mo emogotla o tlo dirang o tlo le bontsha le tlogotla. Lo di bona jo. A persone di butsa Bibele re nka rena. Bona ntola go le rapela go kae theletsang Bibele re re. Tola go le rapela go kae le bo mang. Theletsa go Bibele e reng ka wena. Then go fetsa go kwa dilo tse go mpotso na o tla tswela pele le ka mogwalo le ka hona na. No tinega fela ba so ntlo re prove la routine tso ka routine ga go tsore university bona motho wa modimo we travel forward and backward o sa tineile mo re busy mo re bela ka lo tsa serious re bela ka go level ya supernatural lo John a tswa pele e sa le mo a busha level la go mora a bona a ngwala puthi ya gore a fetsa a boela go Patmos ga a bitsa go Patmos Bibele e Arwell Aleko Patmos or Linchulela Gilquilla Mato.
Like after these things, well, John Ubona after. After these things I looked and behold, you are well, Johnny Basari Ulibili, John Radimon, Udiwana Kilojamul fasting. Meanwhile, Isali AD 95 Ulibelitum Ra, 2000 and something, Ulibelitum Ra. Mara Ulibelija Gamarana, because Lujanwana Kilojana, Mangabelo Wading, Batuba Bararaso, Walla Ju, the professor, Banaba Mikhail, never like to a one child like Gilin, Bahono John Van Bruru Gilin. Hey, Bru, I mutarete. Apa Elisha will I born? Elisha will I born, not my lady. Asepla Mota, Asepla Mota, Mamuli Villajanama, this many comes in. Azamalena Mof Kamoa, Abeta, Media Bulia, Kimutuna. Elia Gamotu. All right. But never come up with a no, Muno Zamalena, Hato Bautra, one of the present somewhere more parade. Elia Muchana, Felix Sama, Yaga, Moya, Vercamo, and Yaga Double. Yaga Moya Moena, Yaga Double Mo. Carule Mulo, Moya, Mo Elia, Udre, I want to know. Like Napo Yaga Double. And again, Ilia Itoa Molo, Alatela Kubaya Fasil Elia. Elisha said, "Yaga bridge Gulili." I read Meta for Famon. As you go Elia, and Kaveta Meta. Where's the God of Elijah? Ukai Mudimona Veragale Munulo. Elia said, "Mimato, Inumlatiti, go with him." Mara faith, as long as something serious touches that man. Sinali on that anointing. Even as he didn't happen, one of what you want about Mudim, go only we share our child baby. Alright, Arenga Chachila Elisha, Umpujona, where Najola Gamutu, Banna Baby, Umuni Limulimi so. Umunga was the royal gate, Elia, what Tishibe, Mutana was about. Kurabati really relative to her, not a big name. Mutufelano, Maravika Maratola, Pula, Kuragata, Villa, and Lemashova. Mara, if it's a big man, Kuraba Munyaga so. Abana lega reference a o le modi bukedi go maro e tswa le tshudi tshukwa a ba ka kana le yana mo lebelela mara ke yana motho yana mo lebelela Elia mo ke nne ke tswa le ke ne ka se boe o tswa le dipula mo aria ara ta bona nwa e ngam twe re na fias ka mo ka saniseng e go le ja kwa ai ja a fopa ke dinonyana go mbojo a be re bolela ka motho re bolela ka motho a o rapela ka fase ga this faith Iskala idira story ntwe munna wa motse munna ise mushimanyana munna wa motse wa uja ukwahale afepa kitunonyana ibe idira ke ntwe there are certain laws here ona le melao yeme ka this gospel I release dilo ka mara motho le tsongile tswara ntwe Elia ke banna ba bedine ba tsamaya ile motho le preacher ya hae re ka bolela ka mpo ba tsamaya yona di ba ketlile e tse ba go vu e ba re ke Babana Mullo to la one. Elisha, well, Elia, a Richard. A girl Munda way. Mulon of your zip, where Mamupila won. Hey, Yarkin Markivana was in Azarbana Hanikivana was. Awana Mutuos on the Lena. Onata Malena, Mo Tabatovaya, Betelabaya, Gilgalabaya Kaikai. I want that man, as such having to him. I am a love us. Elia Mutu again. Rabejo inamela ka mukari kinyituka mulabona muno hali waya sacha bintu kinyintwe ki reba atumara bani ntwe kwa ko dimwe fofa ni broncha inamela ki ile mutara unyaka ile awona chances munyako shu this is a door amen ya over more than ordinary this is a door erikiche that thing mulola ile reto amulatlela na mufasa wana lo ngalo ukasi buthe Elisha selo Elisha uzwar mutu wa uthana le yena wa marapu wali wila namela mullo no ono fika mo wa sabasedi ya bar Elia asa le go abatse ba no
go na le other forces, go na le a force at work here. Amen. Go na le ntho e nngwe a se ya tlhago, and ntwela ga fitla go araba na ba profeta re ka ba botjela e ba batla ba man mara bo Elisha bona ba bolela dithuto ka modimo lotse a di dira go public. Amen. Ba bona a go bona re lebile ka mokare le botjai ba se ba go di molong go ba go re le botjai nga ke ra skala isha go gole la ba le botjai ke fa ngi ntwe e seng ntotela tsa ba church members, forget those things. Those things are wrong, they are out. Here we are talking about a change. But the real fact bolela tsa mohuto e le o a go re bolela ka power ya mohuto mang a re ya ne re tsa o se dire go batho motho a felele tso ka mo bale ge o phela bophelo ba lose ba se be honest o fitla yo motho re bolela this thing is very sacred. Ntwe botlhokwa ke kgetho bale wena o se go papateti wa ile servicing ona morena rapela ha o ba le spoken word ha o dire silo o no ba motho o nyoko ba member power e re bolela mo tsaba re wena a bila e fitlile mo gopula a o ina ha mara once o thoma o drive go there is this supernatural o ka sebe ka mogolo o tlo ba different mo prophet or once o create that power o ka se eme le re mabati a bulela mara na le people that are too earthly thinking. Mara Bible, the preaching of the gospel is a power. Well, robota ka power. Amen. Munna o tsamaya le ena a no tsaba gape ba munna ayo moya fala ye ke mollo le lefaufao a yo tloga mar o bona eya ka lo thomo e botsa mara go sene go ba le power ye nngwe ya go feta ya bophelo he bile munna yo namela mollo a moya fala mola go sene go ba bona le power ye nngwe ye le ka godimo kgole le tlhagwela because dilo tsela di le ka ra tlhagwela di gona go tla ka keni mo rena di dire something di boela morao go di tswa mara rena a re gone di shala morao jwale era our place is very low bophelo bo re le ka mo rana bo ko fase gudu. All right, well after these things jwale John a bua as no bua mona go ya ba ruka o buetse morao o go Patmos. That's why o buetse go Patmos. Gas no bola go Patmos tsatsi le leng gape that same power bola ka motho motswaro wa ditlhapi bola ka brother a driver of something brother technician whatever you are mme fela o no tlhatswa diba ke bola ka ordinary person wena o bona certain things dia bulega mo and modimo because o di direla go se phirile batho ba lo ka ya mo lebalo nagana re Elisha o boela morao ba motho bana mongwa ha o kae aba boja o tiro o ba le tswa fa lo ba boja o jo botsa no o tsamaye ka re ba tsaba re tlo tsosa le lengwene o tla kinga ke batho ba o stebe selo ke ba e ka ba botsa ile o mo le fetse ba tsora ke ba kwa bana wa mo ka bana ene dilo tse o di diregile o di tseba di a kgonega mo batho jwale le ge re botsa motho gona o phela bo kgetho a sa yesebe na go re o botsa batho ba bangwe le re botse le re bola kae a bana idea yona kana go motho a ba brother tsena ben ka khona re mo lebella ra bona re mo tseba keng re tlo tlharoso le meeting ka lo tsa se bona okay sister o lokile ka re a bona re tlo senya nako mo brother man brother sa ke tselo mo sina re lebella ra tshetse ra tseba keng mo e sa le boshugo bo bongwe ne bo bongwe ba o tshusha bo ka bo serenga thipa jwale o a ona le drive bona le ya matro jwale re lo dira ra okay go re mo fara ka re wa bona re tlo tlhale le discuss ntwengo yes a fele o botsa motho matlasha a sa bone dilo tsa power gape Elia ka bana botsa le sogana lela Elisha ke Elia ne a botsa le sogana lela Elia o ba dira lo tsela ile motho di sogana lela le tshugile mono la ga lebella ke go na le diphidi go na le di extraterrestrials di samaya mola iseng kur abona kur alebetsa bona pare dikata di ya kwala mola bona kur bona maro mo wa berekea motho ke a tshwile le tsholo la Siriane le tsela ke pere ya lengolo le sa bone tshilo pere di ya ka mola di ya ka mo ke ba motho ba re ka ile kur ka ba lebetsa ba kola motho kur bona motho ke lo bona motho a bolela kudu and o tseba re o tshaba abutu wa ha a bolela hangata he motho wa ha wa ka and o mo tseba re o tshwile motho a ra bolela so abutu ya bo emi wale go mnyaka motho lo ya kwa le kwa ku mo lebeletse kura the mo ga kala ke the mo mo kala go tlogolo ba za motho ano
apa a ka no wela ke ntwe ngwe at any time a sa bolela so ka mako a ka no tsena mo bothateng jwale Elia o ba bona motho wa lefase wa tlwaelo wa se bone di supernatural di theoile ke a maketse bana go dirile because o ba buletse monyako wa o bona ka kwa ga tlhao ba re le so bana ba modimo a re o ba so no go le other things tse re tswaletse mo tsona mara re ke ka pela mo tulentšeo jwale go so a ke dire ba jwale ge Jona a feta go bontshiwa dilo gore jwale ka motho a ishiwa pele mo nakong mo Revelation chapter 4 Revelation chapter 4 after these things I looked and behold a door was opened in heaven and the first voice which I heard was as way of a trumpet talking with me said come up hither and I will show you things which must come hereafter. Jwale Jona a sa lebelela mo nakong fela wa kry jwale Jona a pa sa ba ka mo go batho ba bang ka ho motho wa khona go lebelela maabane le ka go sane di 2000 years to come jwale a isa le motho wa twaela mara wa idira era jwale o na le bogodi ka maramo ga fetsa go bona tse bibele a bona monyako o bulegile bulugulu bja a tlogela nako a tlogela o ya fast forward mo nakong a right up we dirile le motho ntwe a door was opened in heaven and a kwa le jule come up either sa dule mola aya will kam khwano le na bibele ntwe le tlo come up either raya don't we Amen. Yolo wa bona message into amuta wa bona go rapedi ke into amuta wa bona gospel ke Amen. ge re bolela ka gospel le bolela ka ntwe Cindy society mahota bo brother le bo sister I'm not talking about that those things are different batho ba itirela magitso ka ntwe le re botse ba tlo no seka go pele ka lona na gana o tibeletse batho o bana ba modimo ba sunye ba bona power ye o paritile ka mara bana ba modimo o sa fitli mo ka bolela ntwe wa tsa o bereka go ke praise koro di ka haso o ipolela o no o tlosa ka gudugudu o tibeletse batho ntwe ka o di pe amola a ke bolela modimo o tlogela motho wa mohuto bibele a door was open wa ke go re bolela ka taba ya the door maybe ke le ka go re papa and then tin mo tla ka bula ka second service but bibele a door was opened mara obviously le mola ga ba tseiwa a ishiwa go nakong ka se go nako go le monyako ile wa bulega gore a gone go tsena ka ra le tselo ka tlha motho a teng a fast forward ka mara nako ayo ya mamolefilo a lebelele back in time all right so a re dire so bale ge re lebella re khwetse le gore le batile ke eng na a ke le bontse le batile ke the door that was open in heaven a re le bontse ke eng because as in trace le ngole le batho ntwe modimo re thusa re bolele amen re be re fitle mo lena kana go bana ba modimo re a leka le re tshwarele kana go re le ka go taka metlhale gore o nyaka gore batho ba bone ntwe re bolela gore ntwe ya sa otla gore a se ntwe le o lapile kana pa no thaba gore tseba ya gore ke fact wa tseba ke di notes this is a life Amen. this thing can change you okay kwa wa ikwala botse mo sentse ikwala wona is going to change you John chapter 10 re bala go thoma verse 1 ele ko di bala ka mogao ruri ke a le botsa a sa tsene go le shakeng la dinku ka mojako a uka anamela ka go shili yena yo ke le godu le motlhakulu all right a thabela na brother ya e wa sa tseneng a sa tseneng ka mojako a ke bana ba modimo ke eng jesu o ne le mo batho ba sentse ba tsena le a kwantwe re tshele jang ntwe bibele re bolela ka nna le wena e re go ne le mo sentse re tsena e seng ka monyako e kwant that thing bana ba modimo that is very important le sentse le go because ge o ka ba tsena mo go na le di promises mara le tsere di bolela a re bolele lo tsa tlhao that's where the problem is because batho go ba botsa ba le go itšea ba ilokele ka motlhaloganyo amen but bro ko re le rapela le bro so ko le tsene that is not that we are pointing to a place here we are pointing to a place le Jesus Christ le John and this place I moma because John ba tsana ka marana a sa ishupetša ke monna is an existing place rena re di phiditse di fetang go ba tša tlhago re na le matla a go moya fala re na le matla a go reappear somewhere but those things a di no dira ka botsona go na le ntho ka mara hao you know it's got that power but that power I be released
It releases like moya wa modimo. That is why it's important to have the Holy Ghost. Yeah. The Holy Ghost, I say, no, it's got more things to it than that. The importance of the Holy Ghost to a Christian can never ever be involved because it would another species altogether. It would uskaba mutu wo what tolerate. It would a man under another order. Order ya mutu wa ka ukuru ge ulimu umu. I want to go idira umu ubofele chumu. But ge utomo wale moya mudimu awube mutu uba mutu mu matlonga batho but the things that you can do. We mita moshega ba fitla mola ele mutu wa tlwaelo bana ba mutu a fitla mo pela le watle aya mo pela le watle batho Faro a itla ka morao. Faro was dead sure ra jwale ke sore mutu wa ga fitla mola e misha kota go bulega mo o re ke eng ntwela that thing e be bereka mola a se be ka bala mo she be se mo she e be re kile ka re mo she ile motho. These are the things that are within us. Amen. But those things are the so re moya modimo sa aparele motho. Mara moya modimo o tlhakana ka ile moya modimo wena mo lefaseng jwale o tlhakana ka ile moya modimo. We must find those things. You are John chapter 10. Ere verily verily I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Alright, bona le lefelo bona le ka mo batho ba sentse ba tsene ka ona. La tsaba mafelo a se a tlhago fela wa tse motho ka o butša diputšo ntse o di araba o butša diputšo a o tsentšha moo wa ba kwa ra monno pele ka kgoneng e fe leno le dutse jwale le bolela diputšo tša kwa le tša go dukologa moragonyana wane kwa tsere ko le go tsentše ka rantweng o tsene mara e se ka mogorana wa ke kwa re o tsene ka rantweng one wa ke kwa moki ka rantweng motho o dirile o dirisitše dikwano tše le gore a o sa kgone go tswa ka ratso o tsene jwale bebele re ge motho a ka tsena ka moara the sheepfold ge motho a ka tsena ka moara e reng mo kgopela leng pa le yona gape brother Lesufi verse 1 ruri ke a le botša ye ya sa tsene go lešakeng ka mojako lešakeng go ne le pleke mo ke lešaka batho ba modimo amen ntlo a se tshwantšhwa Jesu Kriste wa tseba keng a o dile ditshwantšhwa ka ditša go se be gona go ne le a place ye batho ba sentse ba tsene ka mo yone because within this place ge ba tsene ka mogora yone ntshwe ka moare this place ke yona e bulang dilo ka marago o tshwana le ge o tsamaya ka mara le sisi ngwana morena le o ka tomola matlho ka mogo ratang nothing will come go tshwanetse go be le an environment ya seetša ge o ka ba le seetša your eyes come alive o na le ona lolo mara o tsamaya ka ona ka mo leswising o thula letse ka moka a gone ngwedi a gone naledi a gone selo those eyes are not working mara ge o tsena mo environment e na le seetša bale go se no tsena sa mathomo motlhomong o thoma o di matlho a ka kana motlhomo mara ka moranyana a justanyana so o thoma o lebelelanyana mo o sa ithuta where you are but after a while o thoma gore mara ka ke ne le tlhong o šomiša matlho wa gasha kwa ge re tla mo borapedi o senyo botse bo tsentšha into a sheepfold wa tshwanya go na le a place ke lefelo la semoya mafelo a re a bolelang a re bolele mafelo a dikanagelo batho ba tlhokofala mo ba ya somewhere a kere a se story ntho ke a real place e ka no ba ise real to you ka mokgwa o go itshwara mara it's a place ka re o ile one nao mo jalo ka gasa a sa yo fetwa saba selo again he is somewhere so dilo tse di bolelang a se tla motlhare tlhokofetse re le mmo re le batho ba o rapela le ka mogo le leng ka ona ka mogo le leng ka ona go na le lentšu la modimo le rutwang le a go tšea le tsoša ntho engwe ka marao le lokela into that place get that thing e leng ka marao e tsena in that place then you are something else you are a different species alright baby you are born in sin alright mpotse ge ngwana o motšea ko le o pastor kwa sebenki ka yana ke we ngire bele di petlele ka you are born in sin seng ke go kae batho ba nona na reason as a tshwantshwe no o bela a part of you is right inside of sin o bela go spetle ge John a ba le go Patmos ka me ka his spirit I'll fast forward in the day of the Lord we are like that o sone o ekwa ka mogo
once wa thoma go bona e fangedi ka mogo o tlo o bona o ska go bona modimo ka mogo sa e poleng ka gona mara re ke dire sona a re tshego le yona brother le Sufi maybe ke go fetsa ka yona ke kgona go amen 2 modisi wa dinku ke o a tsenago ka goro moleta mojako o tlo mmule o be dinku ikwa ya o me dinku di kwe o di kwe di kwe lintsu la ga a di tšatša gagwe ka maina a tsebo o tswa natso ga ntšhitše dinku tša gagwe ka moka o di etela pele dinku di latele gobane di tseba lentšu la gagwe eba dinku tše di tseba lentšu la nka di sa tsebe yena amen nka di dinku tše pa sa re di a mmona šule di tseba lentšu la gae alright amen kwa mafase wa Boisraele kwa the eastern countries ba di shaba bona ba phela le dinku so much di kwa lentšu la bona mara kere nku a ka no sebele mogwa o lo tseba ka re kere o ka no tla dithuni la ga le nku itori ke mangano and modisa ka se phela tse go botse ditse o tlo change dikobo ba le o tla re ba le se di tsebe the voice ka re o change appearance that is why re Krista bolela o so jo go re mo pulpit o bolela ma yale wena go sa tsebo na Krista line ya ga bolela ba o mo bothatse yeah o tlo ba mo bothatse because I was distinction ya what you must hear o lebelela batho facial o ka ntsholela motho o sa morateng o sa kwane le tša hae motlhomong ka mabaka a tlhao a class ye wena o nyaka ge motho ka ema ma bolela something wa se kwa se ya mo tshwanetse you must know who is talking in that ya tswana mana mo bana re ya bebele dingutse di kwa modisa because modisa a atleka le bopo le ditshwana yeah all right o fetola le bopo mara voice ya is always the same okay amen bona John o kweleng gana ka kwa that voice kore se le la kwa John o kwa le go mathomong ka kwa lentšu le ka mo ndrao ga ka se and then ge well ntwe dira a latele that voice is because voice ile inele le gae ka mara wa kwa this is that voice well badisha ba kwa Israel ge ne badisha ba dira so dingutela wa di bitša ka mabitšo and then o sa ma go pela tsona di tsama ka mo mora literally ka mo go e seng gore tswantsa ile no ba tsa o tsama go pele dingutela ka mo mora then ga fitla ko shakeng o a ema kwa di feta mo yena all right ke di sna feta mo yena wa di botsa tsana ka mangwena tsana ka roiki tsana ka mo wena wa di bitša ka mabitšo tsona di sino tsana ka mo o robala mo entrance yo lo munya ruguma yeah le la tshwarantwe modisa ke yena bitša dikutse mara ebile ke yena monyako di tsene di feta mo yena ebile ge di feta o tsena mo yena o robala mo entrance mo yale e ba yena monyako wa o tsena ka mo dinkung a gone wa ka go tsena ka mo a tsentšeng dinku ka mo ge a sa fete mo yena mo o ka tsena ka mo a bileng dinku ge e se mo yena jale go na le a re theogele lengwalo le la brother Sosha a re no le ba le a re theogele lona ke le ke o isha mo nkao it's fine o shiledi ka se molateng e tlo motšhaba ka go ba le sa tsebe lentšu la bašidi se tsoge a ba botša seswantšho se ga ba ka ba lemoga se a ba botšago ka sona a ba kwa gore bana ba modimo ba ile ba ile ba šala mo dinkung le mo mašakeng a se ba gore o ba botsa ka a real thing ya supernatural ye le re kgone go diragalla mo mothong o swane le bana ba modimo ngwana modimo a re belle moya wa Kriste batho ba itša go ba le moya wa Kriste go luka a re bole ka go luka yeo ka yo practice ke di manners ma Muslim ba itira re bole ka a real thing that comes so le skala tshwantša le ko skala tša le dilo tše modimo a re nga se di tshwantšo le skala di dira di tshwantšo ge ba re Johane o ile go le godimo e kwa mo motho o tsene le motho a le so something ka mo ara sa go le godimo and ka re ile motho that thing you can do it mara le baka la re ska ide go your thinking a itse re dirile wa e go mara a ina pe fika mo le re dirile ka re khopula yo o Johane mo o tla ditse ba le ja phebile ta khala kha ngola masuka sa tampunye ya bona mo re bole re ja nnete mo
a re swantse selo le selo Amen. right a re theogele yona brother le sufi e re a ba botsa setshwantse seo ba sekwe ya Jesu a buša a bolela le bona a re, ruri ke a le botša mojako wa dinku ke nna. Botle ba ba tlilego pele ga ka ke magodu le batlhakodi, mme dinku ga jaaka tša bakwa. Mojako ke nna, ge motho a tsena ka nna o tlo phološwa, o tlo fela a tsena a etšwa a hwetša mafura. Legodu ge le tla le tlela go utswa le go tlhaba le go fediša. Se nna ke se tletšego ke gore tibe lewe bophelo le mogora. Ke nna modiši yo bolo o gafa bophelo bja gagwe ka baka la dinku. Ge e le mothwalwa yo e sego mongwe wa dinku, o bona piri e tla a latlhe dinku a tšhabe, gomme piri e di sware e di gašane. alright jwale alright Amen. jwale dilo šitše di dirile ke banna re di boletse bangwe ba stepile matšatši bangwe o jo re le motho wa tlwae wa tseba Jesu ba jo makala šiela mollo ene ka tlhago le ka mo go rutile le ko sekolo le ka biology le ka di-anatomy motho a ne mollo fela mara wo o yo ba mollo ba mo lebeletša thoma o tswa mello ka mo matlho ba re ke motho ba ke ke motho ke se motho a leng sona motho o kgona go ba sona Amen. ge e ka feta mo tlhaloganya gore this is the powers that have been a man but a fallen man a di kgone dilo tseo o tlo e bona kare a šiba batho ba e seng Jesu ka re Jesu re tlo re ge re bolela bare e beile morwa wa modimo jwale Johane e bele ngwana ma Sebetio wena ngwana ma a se wena ngwana wa Salomina ba tshwara bona ngwana Sebetio o dirile jwale yona ngwana mama o ka e dira nthoe Amen. mara o swantse o dumelele power ye go kgoniša jale go na le dilo tse o swantse o di bulele jale gore o tsene modiša wa o bolela lentšu dinku tsela di a molatela a kry-a go wetša dinku di phatlaletse kwa o di bitša ka mabitso ge di kwa mabitso a tsone di a molatela ge di molatela jale o ne le mo a di išang gone o fitlha go bula lešaka o di tsentša ka lešakeng ga fetša o tsentša ka mo lešakeng o patlama mo monyako mo jale o ra goreng kwa go na le nako leo di kwa voice di latela voice mara o mafelelong ka morago ga voice di swanetsene ka mošakeng jale efang e dintse o kwa e bolelwa so a e bolele fela go na le lefelo le e go tliša mo lona and semoya sa gago ge ntse se ekwa lentšu la modimo se thoma go tlhapogela o thoma kwa mapororo o re nkare ke le soe kano se saba gona e thoma e le ditlabanyana mara do bontšhana mo bibele batho ba o tswala ke batho ba e dirileng fela then gently when you feel you are deep o gore ya re so ya motho go ba so e se lo tsa o tla go re tsokola mo re that's why re tloa le godimo ra se shale mebile wa tsa ba sa tsere ba boloke mo ba tsona ka ma re tsa mali yona yo change ba tswara because there's a power in us go na le power as a magician at this glass mo wena because you are an ordinary man this glass ke material o ka se direng selo ka a magician o tja ntwe bona ntwe magician wa tja idea leba mo o dira motho o na le melao ya shumisha we sa itsebe di bitsa magic ka ra o tse gore ke eng ntwe mara ke motho wa tswala ke mamma o kire ntwa idea ntwe ngo jale wena isn't ka matlhale ya magic ka molao wa modimo the word of God is powerful o tšea mmele wa gago wa fetoga le bopo re kopana le morena sebake sa godimo ge re ikwang that voice but as everybody you must have this thing well o swantse o tsene ka mošakeng well a re bolele so jale go na le the sheep go na le the shepherd mo monyako ne right go na le the wolf then go na le other voices I don't know ya tshwantsho se ke e tswang leo re tla re kgone go tshwara botse right ge re bolela ka di-level tša maphelo ge re bolela ka di-level tša maphelo nku le phiri a di mo bophelo bo boteng ka botlhale phiri e feta nku gole that's why e kgona go e direla di-camouflage e be e swara wa e swara because ka intelligence ka thinking nku e feta ke phiri right mara bale go na le modiša ke motho o feta nku ka tsebo o feta nku ka mano o feta le phiri
jwale ge ena a robala mo monyako o tšea bophelo ba gago o bloka ka bona. All that he is, his intelligence, gore ge lešaka le letla ko godimo go ne le phiri e sentse e fete moo. Ore I lay my life down for the sheep. O tšere bophelo ba gago a bo beya mo monyako ka mo wena o dutseng ka gona. Jwale your intelligence e ka se fete ya phiri. You can never be wiser than the demon. That devil is wiser than Daniel. As a man, when you know Satan, I get the Shabbat, Satan. But only this shepherd. But here we got the shepherd, we like a motu, what was Sally, Ulu, Uzba, Unala of it appear. Kuru was repeated to Managomang, and the Kuru Unaleme Lava Piri, even though Honolulu di camera. Kuru Alebele, and then the Piri to Mobatamela, Ohonao. The sensor di kgona go romela gore tititi periods in the area. Mara ntho o ile ka baka la gore he's a higher intelligent being. Piri e tlo tsena mo faza camera e sa tsebe le re bona ke camera. E tla e le show gore yo swara nku wa swara. Mara bohlale ba motho bophelo ba motho le matla a motho a rile lo tšeo di monitora pleke ka moka. Amen. Jwale ge nkuye e kwele modisha ya latena modisha jwale a e sa tlhokomela ke its own intelligence. Amen. Go le intelligence le nku a e tsebe selo ka yona. Ye le ge nkuye e dula ka mo lešakeng la modisha go botlhale ba modisha wa robetse mo. Amen. Le ditlabakelo tša hae tše le phiri a e di kwešiše. O na le dithunya phiri a e tsebe dithunya ke o le marumo o na le di-missile o na le dilo ka moka le di-trap le di-camera. Jwale ge nku e robetse ka mo lešakeng e swantse o tlogele o tlhae wara ka phiri. E swantse kweša gore ke ka mo šakeng la motho o botlhale o feta phiri. Motho kuri ungatile ka bophelo ba hae. All that he is, all his intelligence, all his knowledge is there to protect me. Bele roba la ka khotso ka mona. Phiri tlo tsara di slash easter. Phiri tlo bona di camera e tlo thuntšiwa. Wa tshwara tsa. Because it replicate bophelo bo bo fetang yona ka botlhale. Jwale re mo nna le wena, we are ordinary human beings re mo lefatsheng. Re bona ho fitla kae. Those things di tlo tshwara because those things are supernatural. Ge wena o pala ka baka go tlhokomela o rapela go go tlala ntso yo ya mo bane ba ha ya go mosading wa is going to come to you. Ge le re o palela straight so e ya go mmereko wa ha bo so thoma dilo tšidung tša o tswa tseleng kwale di go tshwara gore e ya go relative mfi ya that it tlo tshwara wa tshwara ke the intelligence of a wolf. Mara the intelligence of a man if it aya phi ya gole go satana thoma o nahana re tlo dirang that thought modimo tšea kwena. Amen. So mara ke ka well le go bolela kae go na le motho go na le di wolf ke di tlang di nyoko bolaya mara go na le the protection. I know about protection ka go ba ile moago fela. No, even his intelligence, his own life, everything that he is ibo munya a hone ntwe tlo tsena se fiti mo munya and we bona ka baka la the omniscient, the omnipotent God, the powerful God a loketse ka raga a place and a hone ntwe ka tsena mo sa tse mo ba ke nya Satan ge modimo ka bolele lentšu fela le ka destroy Satan. Bibele re modimo o tlofetša Satan ka mohemo wa molomo wa hae. Thessalonians chapter 2 bale go na le molo ge re rapela ge ntse re go bamela lentšu la modimo mebo ya rena bana ba modimo e ya kukega ke le botse story e ya kukega it's ensure into that place. There is no ensure in that place. Christ is the door. Go over in Christ. I don't know what in Christ ka rotsana Greg. In Christ and in church as lumpetse. Go na le ntwe e go tšea e go bea in Christ. Yeah. Amen. Go to over in Christ. Ke diriwa. Yo mara let's try to soldiers. Amen. All right, let ke mo these other voices. Of course go na le di fuku be le di mama jala go ntla. Go na le
le tshwara setshwantsho se ke nku e ka mo shakeng e na le mollo go na le voice ya motho ke modisa voice ya motho a e tshwane le go lla phokobe it distinct so everything in its own voice bale ge phukube e tla ka baka la nku ere dinkutse a di latele a strange voice ka baka la dinkutse ntwe engwe bolelang ye se be nku ntwe engwe bolelang a se nku is another creation le yona e nya go bitsa nku e gona go bitsa nku mara gona le modisa gape wa bitsa bale beyond human beings gona le other things that are calling gona le other voices is not modimo o bolela ka voice ya the gospel ge modimo a bolela but gona le loteng tse se gospel le tsona di le ka go ya gona mo nkunyela modimo a ibitsang ka gospel tsona ke di strange voices di a tswela tse dingwe tse ke di thero tsa batho ke dingwe tse ke maele tse dingwe tse ke experiences gore o no tsena mo lefelo le lengwe o no tsena ka mo ntlong ya motho mongwe moriri ya ya emelela so una le ntwa di ile motho le dira go emela you emeletsa keng ona le ntwa motho a di ile is an experience but I accompany the voice of the shepherd so you don't have to fear that thing that is a wolf the shepherd ona le agree na gana re ke le motho bale ke tsene ka mo le shakeng la Kriste ba gona wa mola dilo ka moka di ba gona dilo ka moka tsa ba gona ka ena the omnipotent omniscient ba re ke tsama ke le so ge ke tsene ka mo le shakeng go gopela ke le bontšhe le shaka le a re le bolelang ke tswalele if any man be in Christ he is a new creature jale nna ke motho ke ngwana bolena re bala Bible re le ka go rapela re le ka o dira maitekelo ka moka as far as tlhaloganyo ya motho le moya wa motho e ka gona but beyond our abilities gona le other creatures gona le other beings gona le iphili tse dingwe tse le di feta ka botlhaka part of those things are demons and above the demons there is God but ge o sake the way of Christ ka Christ re Bible re kolobeletswa ka mo gare ga Christ e re by bona re kolobeletswa ka mo gare ba o santse re be ka mo gare ga Christ ba di shaka le bolelwang le ke in Christ I know what statements was ba le motho a tsena a rapela le bo mamma in Christ it will literally something somehow since in a spiritual place as much as o belegela mo sebeng jwale o belegela mo Christ amen Bible our life is hidden le kwisha ngantwe Bible ka joro bophelo ba go fitile wona modimo wona o mo le bophelo ba go ka o tse ba o phela o na bophelo ba go ka mara box ye le mmelo wa mara go mkho insane ona le spiritual places where you are linked to bale ke bophelo ba go fitile o ra rona le ntwengwe a esa gona go bo tshwara bale is hidden in Christ bale le motho o tsena bang ka mo Christ by one spirit by one the Holy Ghost king mona mara the Holy Ghost asent to ya o dira le ba mafulufulu ka mo kerekeng le ka tlhoka you need to be in this place your soul needs to be in a spiritual place and as is tshwantshwe moya wa motho le ge re bolela so o mo lefelo le lengwe and also you to mo lefelo le o tsentšiwe in Christ mo you are protected by God's own life His power is at the door to that place. I want anything you can touch her. Nothing can touch you. I want to go defile. I want to go because now you are hidden in this place. Yes. So there must be an opening in the heavens. Moma felo alo godimo go sentse go bele an open. But ge re bolela so efangedi e o bontšha le batsi le di bulegile re bona. Bophelo bo bonang o gateletse ke tlhago, o gateletse ke mogwa lefatshe. Born, there's a door there. There's an open door. Ya modimo kwa. Move, latela the steps, latela mojidi bolelwa, latela molaetsa o mwana modimo. Latela the voice of the shepherd. Amen. Why do we get the voice of the shepherd? Because brother Branham no fita. Tsaba a jwale le monna o lo le ana o nya go thusa batho. Bibele long before or behold I send you.
Elijah the prophet. So munno rumilo. Dilo tša di bolelang a ito ba dilo tša monna bolela. Dilo tše di tšwa right ko le godimo. Ba le godimo apera tsibiwa banna. Go ba re tsiba ko kae. Ba go re tsibiwa ko kae. Apelo di lu tše. Elo ya ga fa le khotele. La swara ntse. Re tsiwa very far. Ba swara. And go ba re tsebang ba fela ba re romela something. Re be re sa ba tsebe rena. Ba re romela something ba tsa mo ba botse re go ba ke mang? Ba ke modimo. O re balangana mo baby ba re ba le nna mo go okay. Wa re tseba. Taba tsa rena o kwana le tsona. Well o re biletsa into a place. Ba re like an open door. Bana ba modimo ponele an open door into the sheepfold in Christ. Amen. Re sonje re be in Christ. Amen. Akena mithaleli ka ya hore nka le ka hore bonje if that thing re ka khona go bona bya ka bana ba modimo something in us, we are body, spirit and soul, right? Milwa o mo lefaseng, right? Your soul I know ba fella in your body is also connected to a place. Kilo jeri di bolelang is either sin or in the world or in Christ. Ge Christ a re go lukisa madulo le bele re o lukisang. Ge Christ a re go lukisa madulo gape o boletse botse na le tshedintse se di bala ka mo. Ge Christ a re ke ya go lukisa madulo. Go le ntwe e dirile. And try to really get one check and be a more plaguing you. So only we are more plaguing you over positionally placed in Christ Jesus. I know about my term. Come way when I lima feel with this reconnect hello. Jolagaring quick quacha elemental fasting, Mara Elko goes away. Mara Ikaki Kojalo or Amon fasting Marakamoshaki. Why there are places in the spirit world. Mara those places ufika mojo na ka latela lenjula modimo ka latela lenjula modisha ka into sepela leona leader something more spiritual so leader something in your soul. Your soul is gradually gaining ground. If you come into the place of safety, then you are sealed in Christ. It's an experience, brother. It's an experience. It's in membership. It's an experience. That experience is done. Done. Come watch me. Well, come more far at any time. Don't want to make a little. Well, go to the job of somebody trying to go over church. And I got some magaz. I got some magaz. Well, brother Branham are Kitalibutisha Pujisho, Kitafidi. Brother Branham are those angels that came from eternity. They picked me up. Little wood reeling one of them. I be Banaba Mudim College was really Kushore. Okasana Anelimudimu with your human mind. You have to come to the terms of God. What is God capable of? Munagas Yota Mamudi Mame is about from Mulawaka or gravity and Udimele. Usonja Avelemula Umu of Fetawa gravity, Otamujara, Osapotre, Deolekamara. Osama Atama Modima amazing because when I lemula Unka Udima gravity, Lusuve Lagamese. And when I lemula Umu, I would melio. Also, Uruvaro Kanama, Marola Mula Moot and Agamara, the Holy Ghost. Jale would go to a Mollywood. Jale would go to because Milwa Haugamoka will take over, get this power. This is the door equivalent. The door that is open is Christ. Amen. So most of the I don't know in a Chandifatarena. Modimo re na wena go shia o loka mohlodi wa le godimo le lefase le bitšole le mata la Kriste Jesu re a go leboga go shia ka ke le letšula le sa boletswe ko wena o tsebang di tlhoka ke bana ba gago rena jwale ka batho go shia ka re ka thulogela go bolela fela modimo ka o boletse re batho itla ba o ruta ko wena go shia ka re letšula ge le bolela jwale ebe wena tlo go letšia ka moya wa papa o bontšhe bana ba gago therejo le ntšula gago o ba bontšhe bonnete le bo kgonthe ba lotse re dišetse morago a eno ba go ba le kereke le batho ba ba kopaneng mo mafilong modimo a ka re bolela ka matla ba sa feleng re bolela ka matla le go di matlhago
a kgonang go re thuša gone jwale re bolela modimo wa ka a re fetola modimo wa ka re boela mo lefelo la mathomo-thomo le di ba re go tlhola motho wa mmea mo lona sebe sa motheola re a kgopela jwale tlhonofatša bana ba re sa kwele lentšu la go o re dire ka botho e ba le nna kgošiša ka re sa tlo tswa fa re ile o khutša o re dire ka botho o tlhonofatše modimo wa ka o be le nna sa tlo boa gape le jwale ka Kriste Jesu re leboga amen